magtitiwala. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, 91.9, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Friends tayo, 91.9, friends tayo. Kinagining pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing anghel ning Ginoo kay pabalwane ing Birhen Maria. At kinagiyala ng Banal na Espiritu. Bapo Maria, mit mo kayong grasya, ing Ginoo at iyo ka. Nuan ka aring sablang babay, nuan niya pa naman ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ino ni Diyos, panalangin mo kay makasalanan. Ngayong ako kay oras na kamatayan ni. Amen. Adi ko, ari pa ning Ginoo. Maria, ipagod ka na ako. Andi inggigas mo amano. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing Ginoo at iyo ka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ino ni Diyos, panalangin mo kay makasalanan. Ngayong ako kay oras na kamatayan ni. Amen. Ing Divino Verbo, mi katao niyang tao. At may isaw niya kaya katamo. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing Ginoo at iyo ka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ino ni Diyos, panalangin mo kay makasalanan. Ngayong ako kay oras na kamatayan ni. Amen. Ipanalain mo kami o Santang Induning Diyos. Bami ako na ituliran, nabang namin kay ngako ng Kristo ginutamo. Amen. Manalangin tamo. Tapuan mo sa akong grasya, Ginoo, bing Diyos, ting kalatuan. At tampat ng pamamalita ng anghel. Akilain ng panagkataon ng taong Kristo ang anak mo. Umina naman yung pamailasan at kamatayan ng krus. Apakibutan niyo naman sana, inigayan ng pangasugin ng medye. Alang-alang sa puiti, kang Kristong ginumi, yanasa. Ligaya kingig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo rin sa siyang ligaya, iba't kita mumulan, ngayon ang laman ikalangga. Amen. Ligaya kingig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo rin sa siyang ligaya, iba't kita mumulan, ngayon ang laman ikalangga. Amen. Ligaya kingig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo rin sa siyang ligaya, iba't kita mumulan, ngayon ang laman ikalangga. Amen. Ilaginig pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. This is DWBL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Coming to you live from the news desk of DWBL-FM 91.9. This is Brightlight News. Maya Paugdu, iniing Bright Light News. Bike for Kalikasan, panimunan ning Caritas Philippines. Panimunan ning Social Arm ning Catholic Bishops Conference of the Philippines, ing Bike for Kalikasan.
Banisulong ing pamaging mulat, king pamad niya sening kalikasan, kayag na ning kapag masusyan ning Season of Creation. Agpangkang Caritas Philippines, National Coordinator, Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, ing 30 kilometrong bike caravan, metong ya karing konkretong pangimut ning pisamban para king pangmeto yatong paingtungulan ning ecological transformation. Magumpisaya ing Bike for Kalikasan, alas 5 ning abak, manibat king Manila Cathedral king Intramuros, angga king La Mesa Dam Nature Reserve Eco Park, king Quezon City, king Kawaluning Oktubre. Anang Caritas Philippines Executive Director, Father Antonio Labiao Jr., kapanyawsan niya ing bike caravan para king inisyatibo ning social arm ning Pisamban, king environmental advocacy, lalam ning alay kapwa para sa kalikasan program. Kabilang kaniti, ing pamainggulot king fossil gas, coal, mining at aliwapang extractive industry, pamanyulong king Rights of Nature Policy Campaign, renewable energy transition, at food security, king kapamilatan ning sustainable farming. Antimurin, magawa kayag na ning bike caravan, ing pamipakilala king Caritas Bamboo Forest Project, king pamakipagsaupan, karing diocesan social action centers. Peka timid na namang Bishop Bagaforo, imbis a puro salita, mas makakaya nung kimot na at dagdagan ing pamagsumikap, isulong ring advokasya para king kalikasan. Karing bisang makirake king Bike for Kalikasan campaign, bisitahan mo ing Caritas Philippines Facebook page para king aliwa pang detalye. At ako po Ichinchin Nugid, Maya Pautu. This is Brightlight News. This is the WBL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Masayang panugtuan, Keninat Pilasan at Tigunaman, ring turuning Pisamban, Kenny King, Kwentuhang Katoliko. Maya paugtuning Diyos po kay kayungan, Charles Eugene po ini at makayantabe kayo pamurin king DWBL 91.9 Bright FM ing radio station ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Welcome po king kakatamong Friday episode ning programa ning Commission on Catechesis ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga ing Kwentuhang Katoliko. Abayan yu kami po king meto nga oras a kwentuhan patungkol karing turu ning banal a kapulungan Katolika. At kayabe taya po kaniting episode ing kakatamo pong kakaluguran ibat po king Commission on Catechesis ning kakatamong Archdiocese. Paboren kay pong mamuge at magpakilala kay kayo. Maya paugto po kakaluguran at kakwentuhan ing metong pong Charles ini ing kaya kayong kayabe king Commission on Catechesis at tatyo ko pong ini maminto karing kaya kaming bossing ban kanita isundo tayo ing kaya katamong kwentuhan ngening aldong iti. At nung mag-recap tamo po kareng topics tamo for this week nepo. So anya pong August 29 pasibayo po alang airing uling mig-transfer tamo po for the last time kareng imahen. From Santa Cruz Parish to San Agustin Parish, King Lubao na po. And then on the 30th, Tuesday, yung topic po is about Saint Augustine and the Augustinians. And then Wednesday, yung topic po, the beginnings of the Augustinian mission here in Pampanga. And then yesterday, Thursday, it was the Looking Forward to Sunday episode for the readings and the gospel for this coming Sunday, the 23rd Sunday in the ordinary time. So, yan pong last day of the week na po, Tito Charles. Nano po kayang topic tamo? Uling pisabian tala po, reng Agustinians na mintaketik in Pampanga, ngeni ing pisabian tamo, ing mumunan Pisamba na telakadda, which is Lubao. Yes. And it's very significant uling at sula po ni Karin ding kakatamong imahen ni Cruzada de Penitencia y Caridad ing Virgen de los Remedios ating Santo Cristo del Perdon. At tatandaanan ko, Brother Charles, at kakwentuhan na niya pong pisabyan tayong 500 years of Christianity. Banggit ta niya naman ing minunang diling Pisamban mi talakad keti Pampanga, which is
San Agustin Parish, King Lubao, ne? Pero ngayon po, babalikan tayo, pauli napin ng krusada, Chula Yes. Karin. And kalupa na po ning mipabalo na kaya kayo, impong reenactment ng coronation, maganap ya po nga karin king Balening Lubao, ne po, king arap na po ning bayong munisipyo, ne po. yes. So, balo ko po Tito Charles sa tinyang idea. When was the last time po, Tito Charles, na mega napya King Lubao in canonical coronation anniversary? The last time was in 1991, ne? At supposedly that year, in canonical coronation anniversary, magawayak King Angeles. Pero June of 1991, may makbong yung pinatubo. At talagang maraguling kasiran King Angeles City. Uling malapit siya, King Bulkan, ne? Anyapin, last minute, linipat de ing venue, ne? Itapin ing Lubao. At atandanan ko kanita, ginawa ng Balamos Spillway, uling mamagos ng lahare, ng Kauran. Then ginawa ng Spillway, istong Mauran, titipay ng lahar, makadalan ka rin. At may kapunta kami to attend the coronation, grasya ni nga pong Ginoo at King Saup ng Birhen, anyang oras na ring tao mamamuntala Lubao, alang lahara mamagus. And after the canonical coronation, makanyan mo naman, may kauli lang payapa rin tao. That was the last time, ne? And then ngayon pa mo. Uling, itapin, itang maging policy ng Archdiocese, at wala rin maging venue, Angeles, San Fernando, Angeles, San Fernando. But there are occasions, at one day ka rin vicaria. Then kay atin, importanting maganap, ne? Antimo, there was a time, may talakadya in Bulaon Resettlement Center. So, karindagewa yung canonical coronation. So, more of the history ne po keng umunang pisamban kay po king lalawigang Kapampangan nung nukarin la po ngayon ni Atsu dening malaimahe ning krusada. Ing pipagkwentuhan tamo po today with Tito Charles. At agkatanda kayo po, makisan metong makyabe kaniting kwentuhan nung atin kayo pong kutang, greetings, o nanuman po aburi yung ipayabot. Mag-text kayo mo po karing katamong text line numbers. Karing Globe po 0915-954-1303. Karing Smart po 0918-351-8282 at ding Sun Cellular 0942-357-4268. Nung bisa kayo pong manalbe, ngani pong kaorasan, akit ya po ing live video king page tamu, munta kayo po king Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM Facebook page at paki-like, i-follow at i-share yun nyarin po at karing manalbe na po ngani, paki-share ye po ing kakatamong Facebook live stream at pakibanggit yun na yarin po ing kayong parokyang kabibilangan ban kanita adinan taya namang maya pa oras ing kayong parokya. Paki-follow yu po king Twitter at radio_ASF at king Instagram po at ASF Radios. Karing bisa pong pa-advertise king radyo tamo, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At karen naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Archdiocese tamo, malyariyo pong ipadala kareng donation platforms. Ang maka-flash po ngeni king screen at makatalaking description ning live video karing manalbe po via online. Deng makiramdam naman po karing radyo, damdaman yo po karing radio plugs, din kaya katamo pong donation platforms. Dakal pong salamat at ipamalita taya rin karing aliwa pang tawo, ayatin tamong radyo, atin pong kwentuhang katoliko, ama kasawub king kakatamong biye kasalpantayanan, ban kanita, lalo lapang dakal din kakatamong kakaluguran. At maraming salamat po sa nanguna sa ating 11 a.m. na misa po dito sa chapel ng radyo
ngayon pong ika-4 na araw ng novena sa karangalan ng Virgen de los Remedios in preparation for the 66th canonical coronation anniversary. So we are 6 days to go bago po ang pagdiriwang na ito at alalahanin po natin ng tema, Pamaglakbe, Abe-abe, Indung Maria Kayantabe, Kalam ning Diyos yang idake, Karing sablang milelele. Salamat po sa ating presider, ang local superior at master of the postulants ng Society of St. Paul, Pampanga, Reverend Father Jerome Javeliana Palma, SSP. Maraming salamat po sa inyo, Father. And binabati po natin ng happy birthday ang parochial vicar ng Santiago Apostol Parish sa Betis, Guagua. Happy birthday po kay Reverend Father Gian P. Sagum. Happy birthday, Father Gian. And tomorrow, September 3, Saturday, alalahanin po natin sa ating mga panalangin, death anniversary po ni Reverend Father Luis Lagman. And also tomorrow, September 3, Saturday, happy fiesta po sa La Consolacion Parish sa San Isidro, Guagua. In Carela Pungkura Paroko, Father Melo Agustin na po. At maya pa oras po karing makataluki na kang Avi Cruz Morales, Gilbert Sembrano, Shirley Halili, Emmy C. Muñoz, Reynaldo Ventura, Maricel Tayag David, at makanyan mo rin po kang Jessa Baho Abule, Angie Kunanan, and as well as Karening Aliwa pa po, Ikamish Owazo, and maya pa ugto po kanu pangunakan ang ng Reynaldo Ventura. Tito Ray, hello po, regards. From Auckland, New Zealand. And kang Verna Soriano Atienza, Cristel Relos, Mila Beroy from Good Shepherd Parish, Bulaon, City of San Fernando. Take care and be safe, and God bless us all. Thank you. Happy viewing po kang Angelina S. Garcia. From Reynaldo Ventura, happy birthday po kang Among Gian Sagum. And as well as from Lota Garcia, greetings from Rockville, Barangay Malpitic, City of San Fernando. From Maynard Pineda, kumusta ko po kanu Sir Charles? Okay, kumo po, thank you. At kadwana po kanong aldoning novenang parangal kang San Nicolas de Tolentino, patulunan ning Barrio Cabetican, Bacolor. Yes, yung baryo makadedicate siya kang San Nicolas. San Nicolas. At syempre din pong taga Makabebe ne po, so shout out yes. tala. Piestang Balen nga King natin. parokya ng San Nicolas de Tolentino. Viva Apong Kulas, ipanalangin mo kami King Dios. And makanyan mo rin po Karening Aliwa pang makataluki, Gina Yutuk Gonzales. From Nes Gomez Ablan, paki-greet po ing beloved San Matias Apostol Parish, Santo Tomas Priest, at host na po ning King Lagyo ng Jesus every Friday at 7:30 in the evening, Iamong Kao. And thank you po kay Father Jerome Javeliana Palma, SSP, for that meaningful homily and mass. And happy birthday po kang Among Gian. Happy viewing mo naman po kang Meli David. At mag-break tamo pa po, kabalik tamo po, pasibayo, pipagkwentuan tamo po ining kasalesayan ning mumunang parokya, Pisamban, keti po king lalawigang Kapampangan, ing parokya ng San Agustin, King Balen, ning Lubao. Pakiramdaman tala pa mo po ring mapilan apaganaka, ampo po ing kantang City of God by Dan Schutt. Siguro tamo nga tatanggapan tamo na busal at sumangid, ning nano pa mga palyari king biyeta mo, ing makaibiya mong talagang pakibat karing sablang putang, makaibiya kapasnawan king sablang dosat kasakitan, kaya pinagkikatang kasalpantayanan king Ginoo. Yang kikatamong ulit-ulitan iti kapamilatanan ng kikatangal ang patugot at pamanalangin, no? Kalupa ng Santa Monica, kapilan pa mo kikatamo yung pingmasusyan na yung meto nga mawulagang mensahe na kikatamo hampo itang king balang kapamalakan tamo king biye
yabe tayo nga pong Ginoo. Yabe tayo nga pong Ginoo. Itang kayang kaburian, itang kayang tula, yang din ang tamong pansin. At makasigurado tamo kaniting pamaglakbe, itamo malili at itamo mawala. It is siguro may itong yung reawakening, uling ako papansinan ko, kareng parokyano at kareng alawa pang parokyano, bala mo, totoo, may evangelize tamo nga harapin, no? Balo tayong Biblia, balo tayong kasulatan, pero potang sa nakantaya, bieta mo, king kabuuanan ng bieta mo, o sa kay bala mo tayo akakit, kaya katang kasalpantayanan, lawan tamo, king biya politik, king corruption, king kriminalidad, king prostitution, ngayon, panahon na iti, pinitang ang burita sumao, piyapaya tayo Santa Iglesia para kayong diborsyo. Dili bang makanya na klaseng manifestation? Bala mo, they are signs na perhaps we grew in our knowledge about faith, but we do not grow in faith itself. Itang kaya katamong biya kasalpantayanan. At bala mo makayakma kaya katamong presentasyon at karing kaya katamong selebrasyon. Larawan niya Maria ng Kalukan. No? Larawan niya Maria king Kalukan, no? Anya kin katang pamaglakbe malaras dugo ding malalakwan ilapin ding maluka. Ilapin ding ang mayna, ilapin ding mililele king lipunan, no? Ilapin ding makakasakit, no? At siguro ining kay katamong debosyon na ining kagampanan king kay katamong probinsya. Meting yang maragula pamangising kay katamo na kaya katang pamaglakbe, bantunay ang maging Kristiyanong pamaglakbe at pamaglakbe ang agpangking kaburyaning Ginoo, yabe talang yabe. Din kaya katamong tapatad at pakakalulo. Siguro may ito nga mawulaga mo naman na dinantamong pansin ka rin taong mililele, yapintang pamangising karela, king kasalpantayanan, kasi nga papansingan ko, ing karelang bala mo may karelang kakaluluan, maging sumbagal ya king karelang kasalpantayanan. Sometimes, because of their kakaluluan, no? Gagawa lang kalapastanganan king apong Ginoo. Siguro it is one way na gising tamo karela, ingologaning kasakitan. Na yung kasakitan, it is not a curse, iyasumpa, no nemetong yung pamakirake king kasakitan ng Jesus. So dapat maging sumbagal yung kakaluluan, king karelang pamipasya, king kasalpantayanan. In fact, king karelang kakaluluan niyang maragula pagsubok, banlaluda pang apatunayan, king karelang lugod king Ginoo, salning kakaluluan, erela pastanganan ng Ginoo. Ako po'y Reverend Father Emiliano Magtoto Dizon Jr. Para ko na po, parokyaning San Agustin ng Hipong.
Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At dimdam tayo po ining masanti nga kantang City of God by Dan Schutt. And nung aga na kayo po, karing may nga labasan na yaldo, metong po karing obra maestra ng San Agustin ning Hipo, ita pong metong libro de Civitate Dei, The City of God. Yes. O yan po, The City of God. And kaya betaya pamurin po Tito Charles at kalupa na po ning abanggit tamo nandin, balikan tamo po ing kasalesayan ning parokya ng San Agustin king Balen ning Lubao, ing mumunang parokya keti po king Lalawigang Kapampangan. Anya babye po ne po kaya kayong ni Tito Charles. Maya pagto pong pasibayo kaya kayo at wapin po ing minunang diling parokya kaya tiking Lalawigan Kapampangan yapin ing San Agustin karin king Lubao. No pong damdaman tamo kareng matwa nung makipagkwento ka karela, awsan din karelang Balen, baba. 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 At den Castilla, anyang miras na laketi king kekatamong probinsya, inaus deng low baho. Baho means low, mababa. Uli pong they experience flooding. Ing ngalbug. Anyapin, inaus deng lugar low baho, lowland, at may korapya ing lobaho, meging lubawya. Nyapin po, yung meging lagyunan ng Balen. At syempre, ing binyedang patron para king Balen at king Pisamban, yapin ni San Agustin. Sabi da, anya ka nung datang lareng Kastila, ing minuna, ing pamanimuna ng Magellan at elamigwagi uling Metey Magellan at detang mekaligtas mi balik la Espanya at mi balik lang pasibayo kaya ti Pilipinas uli sigurong ikit da makananuya kayaman ing bansa tamo aliwa mo karetang spices sa pantunanda but even siguro kareng ginto at miyailwa pang gems anyapin penimuna ni kanitang Miguel Lopez de Legazpi. At tinyang tiburan Miguel, yapi ni Martin de Goiti, sabi na, ing Montaya papuntang norte. Yapin from Cebu, di Martin de Goiti Mirasla, Manila. At malapit siya mo po yung Manila king Pampanga. Where in fact po tang mangrove planting kami, ketang dulo na ning Pampanga Bay at karin lamikit ning Manila Bay. Panenayan ming silim At pakasakya kaming barge so kaya bangka. At po tang sisilim na akit minitang masalang lugar. At sabyan dareng guide me king Masantol o yan ing MOA. Mall of Asia. So, ken palang Pampanga, babatsawan mo ning Manila. Anyapin, madali ing makapuntala, rening Kastila, para magmisyon king katamong lugar. Although, atin kanong kayanakan akapampangan ing sinalangsang king pamamuntada rin Kastila keti king Pampanga. May kikit siya para tutulana at labanan nila. Mayayaw siya po ngeni ing bayaning Kapampangan na ini as Tarik Suliman. At no pong munta kayo king Makabebe, kubalo nung atsupaitang statwa na karin, at karin king Masantol at tinamang eskwela dedicated kaya Tarik Suliman High School. At awsan de pong Bambalito, yung peka bansag da kaya. Tututula na kanong Tarik Suliman ing paman Yakub dareng Kastila inyasat inamo nala yapininitang awsan tamong Battle of Bangkusay kaya katamong history. Although other historians balada Iraha Suliman. But we are correcting the history. It was Tarik Suliman na miyatong Kapampangan. At
uling limitado yakano tauan at mapuwersala ding Kastila, makanyang may sambot. Pero nga dapin, yakaning mumunan diling Pilipinong mete lalaban king labanan ne. Pauli na niti, uwa, detang nano na ine, tututol king pamanyakop dareng dayuan, lalawen tayang may sambot tamo, pero in terms of pamipalaganap king Kristyanismo, may kasaupya in kayang kamatayan. Kasi pauli na ning kayang pangasambot, milob la ring misyonero keti king probinsya tamo. Ne? And ala pa pong dalan na kalupaning NLEX ngayon ni papunta king Pampanga, but then pong waterways, ne? Deng dagat, deng ilog, deng estuaries, at etala po imaginan deng ilog, tangin ni na melati meging balamusapa. Mga ragula po malapad, malalam anyapin, deng malating bapor o mga ragula bangka makalubla. Makanyan pong madaling milubla keti king Pampanga at itapin migsettle keti king Balen Lubao. Masasabi in September 14, 1571, milub na la. Ne? At balamo mo lalawende anting metong atagumpe itang date because it is the feast of the exaltation of the cross. Ne? And pota pong sinabi tamong the town of Lubao was founded, the church was erected, etamo po isipan nitang agad-agad, yapi nitang pisamba nakakita mo king Lubao ngeni. In pioneering mission, dareng Agustinians, amitutok, muntaketi king Pampanga, migsettle la pamo po kano king metong a village, ausan Dangato, at ngeni, yapin ing Santa Catalina, Lubao. May punta kayata kanta niya nga occasion to commemorate in Christianity king Lubao. Ne? So, oita po ing minunang lugar nulamig daton at pota pong deng misyonero muntala at itatagde ing metong apisamban. They start with a chapel na malatiya pa mo and it is made of light materials. Ni pa dutong ang popong kawayan. Ne? At mega na po ini anyang 1572. At piyesta naman nataning Santa Cruz kanita. May 3. At in pong Lubao, metong ya po kareng missionary chapels ding Agustinians ketiking Pampanga. The other one is Santiago Betis, king Guagua. Ne? And then, in kasiping tamong lugar, which is Kalumpit, Bulacan. Lipat siyang ilog. Ne? So, oita po, ne? Mi tatagya po ingaw sandang Iglesia San Agustin de Lubao. And it was officially accepted by the Archdiocese of Manila, saying, so keng opisina ning obispo, tinggap de ing pisamban at lakad dareng Agustinians, anting meto nga iglesia or pisamban. And then, dakal kanong magaganap about panga-converti ka rin. Like, anya kanong December of that same year, nung atintamong Reyna Juana, may binyag ne, banda king Visayas, atin mo rin pong may binyag keti king Pampanga, at pe malagyude king patron na ning Lubao, i Agustin Cubacub, ding kayang anak, ampoing kayang asawa. So, on that same year, 1572, in the month of December,
kanita kano meganap ing binyagan ka rin king Lubao. At ing Lubao, maging eskwela ya. Ban kanita, ma-form la rin kaya na kane, particularly to the priesthood. At anya kanong panahon na ito, after 30 years, uli ka nung panelalbog ka rin king Santa Catalina o kaya kitang lugar San Dangato, the Augustinian missionaries decided to transfer king present site. So kanitaya pa mo midala king Kabalenan Lubao ing Pisamban. That was 1602. 30 years after na migsimulada or megumpisada anting Iglesia de San Agustin de Lubao, karin king Santa Catalina. At pauli na niti ing deng misyonero mi talakad no na namang Pisamban, and again it was made from light materials. Until in 1613, inumpisan daning gawan ing metong maragula Pisamban at mas matibe ing karelang materialis sa gagamitan ing sasabyan da piling dutong ing gagamitan dan Siyempre, bakit kailangan yung dutong? Trusses kareng kembubong o kaya potang tatalakad ding Pisamban, mangailangan lang scaffoldings and then piling bato at gagawa ng bricks at balota mo po na kanita pagagamit simento. Anyapin, daramdaman ta kanita may gamit ing kalarong ebon, egg white. Pero eta mo po isipan purong kalarong ebon They make a kind of mixture na lime, sticky soil, and then egg white, and then dagtang tanaman, and other materials na pwede dang gamitan, potang minix na yan, they will bind the stones together. Anyapin siguro ketiking Pampanga, kakwentuhan at Brother Charles, dakal ta produktong yari naman king egg yolk. Yes. Ito mo yung braso de Mercedes, itang peka kilob na egg yolk yan deng yema. And other delicacies ketiking Pampanga. Kasi magagamitin mong egg white Eda naman ugsing egg yolk. Nyapin siguro dakal akapangan at uling biyasal at matenakan ding Kapampangan hanggang ini apamana dake katamo yan. So, oitapon from light materials, then they started constructing a bigger church anyang 1613. At abanggit ko na Mika Eskwela, and then kayanakan particularly detang bisang mabiyasa at train dang magpari, makapag-aral la ka rin king Lubao. Pag maragol na paning Pisamban la ning Lubao, anyang 1614, Mika printing press ka rin. Mika makina kano king pamag-print, many batanya Japan at may deliver ya king Lubao at deng misyonero, Augustinian missionaries, ilang many bala king printing press ka rin king Lubao. Anyapin, itakanong Vida del Glorioso San Nicolas de Tolentino, itang librong ita, The Life of Saint Nicolas of Tolentine, karinya kano may imprenta. And then, itakanong Arte y Reglas de la Lengua Pampanga o The Arts and Rules of the Kapampangan Language, inimprenta dyan naman ka rin ding paring Agustino. What is beautiful ka rin, missionero, Brother Charles, at kakwentuhan,
pota pong muntala keng meto nga lugar to Christianize, aliwa po itang puwersahan dala rin taong mabiyasa keng karelang lengguwahe. Nunering missionary mismo, pag-aralan ding lengguwahe ng lugar. Anyapin, lalong libro about the language of the province paimprentada. At ewari, atin pang dictionary na hanggang ngayon gagamitan tamo. And then, of course, itang metong libro about catechism in Doctrina Christiana in Kapampangan language. Meg-imprentala naman, bangkanita, agamit din in catechizing the natives of Pampanga at abalude in tungkol king kasalpantayanan. Mapilan lamo po rin kareng inambag dareng misyonero ban kanita in kasalpantayanan Katolika laganap keti king Pampanga, particularly king Lubao. And of course, uling missionary chapel yung Betis, maging instrumento yan naman ng Betis, and Betis has its own contribution. At metong kareng pagmaragol ng Betis, it is considered as a Levitical town. Ing Balen, although under yaking Guagua ngayon, ing Balen, anong no dakal amigpari. Ing kanong Pisamban at telakadda, yari king Batu nga dapin, mika completion niya anyang 1638. And Father Antonio de Herrera, yung migsilbing arkitekto king Pami Patalakad king Pisamban. Usually, i-design de and then manduanda ing Pami Patalakad kanini. At masasabi, Father Antonio de Herrera, yamo naman ing arkitekto na ning San Agustin karin king Intramuros. May kapunta na kasiguro ka rin Okay. Metong yamo ata karin Pisamban king Intramuros sa Mesper, king World War II bombing na akakitaya pa in telakad ng Father Herrera. And in Pisamban king Lubao, pati na yung kayang kumbento, maragulya naman kano asaw anyang British invasion. Anyang sumakop la ring British kete king Manila, lekodo ring estudyante da king Manila. At pepag-aral da ka rin king Lubao. Neng kaya na mababanggit karing history. Pero karagot na pala contribute ning kekatamong parokya king Lubao, which is the San Agustin Parish. And pota pong sasabihan tamong di natanglareng misyonero keti king Pampanga, there was a time po na lekodo pamo, anyapin, atin mababanggit, detang secular priest, alila religious, ilang mi-assign keti king Pampanga. Antimo keti king San Fernando, they are referring to a certain Father Manuel Canlas na secular priest sa maging parish priest Miketi. King Lubao kanu, from 1773 to 1791, secular priest la reng meging pari ka rin. Until in 1791, after 18 years, may balik la ring Agustinians. At nung lawen tayong history, dakal abanuang mababanggit ing mika repair ka rin kasi balo mo kanong balo potang atin mesi raken Pisamban because of calamities, bagyo, earthquake, etc. Nang kay silab manyad lang tax exemption. Ban kanita, nano maning atipid da, kayong pamamayad tax, agamit da para repair ding metong Pisamban. So, dakal a record,
kareng archives na ing Lubao, ing Pisamban, may nyadyang tax exemption ban kanita apagawade ing karelang Pisamban. Anya naman kanong revolutionary period, panahon ng General Aguinaldo, ing Pisamban, may gawaya namang balamo headquarters dareng revolutionary forces. Dakal Pisamban tamo nyapin maging historical la uling may gamit la during the time of war, particularly time na pong Emilio Aguinaldo. Anyapin ng Pisamban pasilab ng ninunay ne Antonio Luna yung Pisamban San Fernando pasilab ne uling ene buring sakupan dareng American soldiers ne. And then mababanggit may damage yang maragol ing Pisamban king Lubao anyang mika ayon ampong anyang Second World War. Anyapin king pamamomba siguro kanita may siraya kano ing mesiraya kano ing bubungan na ning Pisamban Lubao ne. At it was a diocesan priest, Father Melencio Garcia, anyang 1949 hanggang 1952 ya ing pepa-repair. But what is beautiful is wada kalame sira. Sabi dapin deng matuang Pisamban pelalong karelang ceiling at lang painting ne. But what is beautiful in Lubao, may preserve yung karelang retablo. Ikit mo na yung retablo dan eh. It's very rich. Pota pong sinabi tang retablo, it is the altar of saints na akit tamo, king santuario ne. At in pong retablo ning Lubao, I'm trying to imagine it ne. At suya ing Blessed Sacrament, at suya king sentro ing Malapatron, and then babo ng San Agustin at suya ing Nuan na Indong Birhen, ing La Consolacion. And then there are other Agustinian saints like Santa Monica, Santa Rita, and other Agustinian saints. And then, maliban karetang estatuang akit tamo ka rin, at tintamong akit na relieve nga dan itang dinukit dekeng flata dutong ing meto nga imahin, at detang relieve na ning retablo ning San Agustin Lubao, akit me ka rin ing biyenang San Agustin. Tukyan mo lareta, akit mo na i-Agustin, makanano neng inaos ni ngapong Ginoo, makanano yang mika encounter kening anak na anyang pigugunama ning Santissima Trinidad, nung makananong binuune ing kongregasyon dareng Agustino hanggang itang Matea. So, that is a treasure na akakita mo pa po hanggang ini king Pisambanan ning San Agustin. At pauli na niti, ing National Commission on Culture and the Arts, dineclare niya po yung Pisambanan ng San Agustin as one of our country's national treasure. So, aliwa mo po yung Pisambanta mo, ing tatangalane ing Pisambanan ng Lubao, bilang metong akayamanan nunepe lalong ing bansang Pilipinas, lalawin anting kayamanan ng mabilog a bansa. At from San Agustin in Lubao and Santiago Apostol in Betis,
na megumpisa as missionary chapel ning Tondo, ne? Linaganap na ing Kristyanismo ketiking Pampanga. Balang balen amitatatag mitatalakading Pisamban. So 1572 we have San Agustin Lubao and Santiago Apostol Betis. 1575 we have San Nicolas de Tolentino Macabebe and San Andres Apostol in Candaba. 1576 we have San Guillermo Bacolor. 1581 we have Santa Monica, Mexico. 1590 we have Santa Catalina Arayat, Immaculada Concepcion in Guagua, and Santa Lucia in Sesmuan. 1594 we have Santa Catalina in Porac. 1597 we have San Pedro Apostol in Apalit. 1605 we have San Bartolome in Magalang. 1614 we have Santa Monica Minalin. 1712 we have Divina Gracia in Mabalacat. Am I right? Yes. Neng patron da, ne? Divine Grace. 1726 we have Santa Rita. 1740 we have San Luis. Although in San Luis it started king patulunan na ning metong Agustinong Santo, ne? And then when may San Luis naman, metong yung Jesuit. In kwento, sabi da kanita, mika kasundo between San Luis and Pinpin, which is Arayat, about issue keng Gabon. At kanong metong abogado, King San Luis, sinopaning kayang balen at ilang minyambot. At anyang babayaran ding abogado, bisang pabayad. Ngeni, they want to pay tribute to this lawyer, to this attorney, bisa o nanging asawa na Luisa Yalagyo. And San Luis was canonized as a saint. Pelitan ding Lagyuda to San Luis. Tribyaya mo po ita. In 1754, may tatag na po yung San Fernando. And then, 1756, in Santa Ana, kasi dati yung Balamo sakop ni Arayat eh. And then, 1771, we have San Simon in Nuestra Señora del Pilar. Yes. And then, 1793, we have Santo Tomas. And then, 1820, kinawani na po yung Barangay Kulyat. Anyapin mi bayit siya in Angeles City. Kinawani na San Fernando. And then 1867, it is Florida Blanca. And then in Katataulian, 1867 in Masantol. Dati, sakop na yung Macabebe, yung Masantol. Minuna yung Macabebe. So, oren po, may gumpisaya yung Kristyanismo king San Agustin Lubao until laganap ya king Mabilog a Pampanga. At ngening panahon tamo, elamo po balang balendeng atin San Agustin. Parokya. Nune even deng barangay, resettlement center, subdivision, Mika Parokyana. Yapin, we have more than 90 parishes in our archdiocese. So, yan po in milyari king kakatamong probinsya. It started with San Agustin Lubao, linaganap ing Kasalpantayanan. At no pong lawenta mo, metong amatibe Kasalpantayanan, aakakita mo king Balen Lubao, yapin ing pami palaganap, king lugod king apong Ginoo. Debosyon karing santo at king Nuana Birhen, inyasa at paulining pami palaganap pa ini. I think, correct me Brother Charles, there are 5 barangay parishes in Lubao. We have Santa Cruz, we have San Rafael Baruya, we have San Roque Dau,
San Antonio Lubao, and Conversion of St. Paul. Ala ko nga, miss. Ala naman po. Okay. So, oy tapungin ni ing Balen ning Lubao, it started as a parish king Kabalenan ngeni 50 kareng kayang barangay parokya na naman. And what is beautiful, atin metong a religious institution king Lubao, which is the Sumascan seminary, ne? Metong religious group karing Sumascan Fathers, atin lang Formation House karin, Yes. atin lang si Sese na yanak, ne? Ring anak da ring pakakalulo, papagaral dala. Paulin na po naning kasalpantayanan da ring tao Lubao, anya pindeti mega naplangan, ne? And ini po maging sangkan bakit belikan taya ing Lubao king kekatamong Kwento. kwentuhan uling 450 years na po in Kristyanismo keti king Pampanga amegong pisa ka rin king Lubao. At ngeni bilang parangal ababietamo king balena ini at king mumunang parokya karin tamo po gampanan in canonical coronation anniversary na ning Birhen de los Remedios. So manano na sanang king kekatamo pong pamagbalik king kwento na ning Lubao at king kayang pisamban milablab po ing kekatamong kasalpantayanan uling 450 years ago pepamana deity ding misyonerong Agustino kekatamo sindu dareng secular priest binalik da kareng Agustinians. And then, deng diocesanong pari, ang gana ngening panahon tamo, under the leadership of Apong Dong Lavarias. At dakal pong dakala salamat Tito Charles. Karete pong pamipalino, pamagkwento, king meging kasalesaya na po ning mumunang parokya o pisamban keti po king lalawigang Kapampangan, ing parokya na pong San Agustin, king Balen ning Lubao. At pugayan tala po ring makataluki kaya katamo, ngeni pong kaorasan na iti at pasalamatan tala po king Karelang Pamakyabe from Pilar Cole Ocampo. Happy birthday po kang among Gian. And also pupugayan tala po ring kapatid tamo king Archdiocesan Lay Formation Institute and Catechetical Center. Happy viewing mo naman po kang Kong Jo Pagyo. And from Maynard Pineda, wapin po ring pisamban po kanita, made of light material slapin po. Ing dating chapel mi po kay ni Kabetekan Bacolor, made of nipa bamboo, based po king history. At atin niya pong kutang Tito Charles, o bat po ene po balen ing Betis, sabyanda po balen niya po kanita, tapos deng pisamban po kanita, alala po kanung bakal. Salamat po. I'm not really sure nung kapilan nitang meging Balenya at meging Mibalikya as part of Betis. Then kay kasi there was a time na lawende ing metong abalen nung capable yan na sustain ne. Particularly king kayang panakitan ne. At siguro lalonda naman ing sitwasyon na ning kabalenan guagua. Potang ila koming Betis, ekubalo, if this is the right word, pota medyo mapili ya bilang neto nga balen. Kasi progresibo ya ing Betis in terms of kapanintunan, particularly rin carvers da. Aliwa mo yung Betis, pero keng istorya, makanyan mo naman ing Minalin, ne? Makanyan mo naman ing Santo Tomas, ne? Naneng kay bala mo ma-suspende pa itang pangabalenda, detang baryong sasakupan da, bala mo panilas dala. Nya pinlaway niya po yung istorya na ning krusada na kanta na ning Birhen de los Remedios. No pong laway nyo retang matuwang history, mababanggit in kanong sinulat
king lyrics na ning himno official ng Birhen, yapin ni Felix Punsalan ning San Matias, San Fernando. Kasi anyang time may na sinulat niyang Tatang Felix ing himno official ing San Matias under ya po king San Fernando. And then after some time, may balik ya pa nga balen ning Santo Tomas, sibli na ning San Fernando king Santo Tomas. Ne? So makanyan po ning kailalawen datang revenue na ning meto nga balen. And then regarding kareng bakal, ela kasi ginamit, ela pa kasing hollow block sampung semento kanita, ne? Anya pinlawen moreng wall dareng matuang pisamban neng kay 1 meter to 1.5 meters ing lapad da. Kasi pisapin sa pindalareng adobe ampong bricks, ne? And then there are times they use itang palitada, ne? Palitada is part of old architecture. Ito po kasing matbudya ing adobe like volcanic stone ya palitadan de. Ne? Bangkanita ma-protect yung bato. Not unlike in other places na malapit la kareng dagat, they use detang batong manibatan king dagat, coral stones. Mas matibela po rin. Nyapin lawen mo rin pisamban king Ilocos, king Visayas, neng kay maka-expose la ring palitada, ay den karelang bricks, de, ampong karelang adobe, ela pa kapalitada. Pero ketiking Pampanga, most of our churches uling soft rocks and stones la, volcanic stone la, may sila bla rin, nyapin papalitadan dala. Ne? At daratanging panahon, maging weak itang pangabayin darem batu, uling expose laking nature. Palining aldo, uran, anya Pinoy ta, uling ala namang bakal, mag-hold karela, potang minayon, lalo na nung masikan ni ngayon, makanyan lang malalasak. And makanyan mo rin po, happy viewing po kang Melinda Carrion Santos. At mag-break tamo pa po, pakiramdaman tala po ring mapilan apaganaka, ampo po ing kantang All Are Welcome by Marty Haugen. Binabati ko po lahat ng bumubuo ng radyo ng Archdiocese natin ng masaya at magrasyang 7th anniversary. Kapaki-pakinabang ang makinig sa radio station na ito, lalo na sa aming nagmamahal kay Lord. Marami kaming natututunan sa mga katuruan ng Simbahang Katolika. Sa mga misa online, naiisplika ang mga readings at sa Bangkadahan kay Kristo. Ako po ay miyembro ng Handmaid of the Lord ng Couples for Christ. Tuwing ikalawang Huwebes, may household prayer meeting po kami ng mga leaders at tuwing Biyernes naman, may household prayer meeting lagi kami ng grupo namin na Overseas Filipino Workers. Ang mga miyembro po dito ay karamihan nasa ibang bansa. Kaya sa aming grupo, hindi siguro basta mawawala ang online prayer meeting. Dito ay masaya naming pinagninilayan at pinag-uusapan ang mga readings, lalo na ang gospel. Bilang leader po ng grupong ito, kailangan lagi akong handa sa mga sharings at madalas pati na kung ano ang latest balita dito sa ating bansa. Napakalaking bagay po ang pakikinig sa mga programa ng 99.9 Bright FM. Kagaya ng Kwentuhang Katoliko, Usapang Biblia, Barkadahan kay Kristo, ang mga online mass, at ang Men of Light. Pinakikinggan ko din po ang Bishop's Hour at ngayon ang programang
kaya mo ito. Sabi nga ni Archbishop Dong, ang mga kapwa nating Pilipino na OFW ay nagiging instrumento sila sa pagkakalat ng mabuting balita ng Panginoon sa ibang bansa. Totoo po yan. Kagaya ng member namin, isa na siya ngayong lector commentator sa parokya nila sa New Jersey. Sabi ng mga members namin sa abroad, marami silang nahihikayat na magsimba at naisishare nila ang mga topic discussion namin sa kanilang mga kaibigan at kakilala doon sa abroad. Maraming salamat po sa mga masisipag na host at sa mga programa ninyo. Congratulations po! Ako nga po pala si Mrs. Clarita Arcega ng Jamesville, Dolores City of San Fernando. Nakaka-elibs talaga ang mga Noipi. Todo kayod. Tunay na mga lodi. Minsan, nasasagad. Mabuti na lang at may Pinoy Jamo Booster. Ang Pinoy Jamo Booster ay ready-to-drink herbal blend food supplement syrup. Pinagsama sa sachet ang all-natural ingredients tulad ng ginseng, sangbong at long pepper. Pinoy Jamo Booster. Ginhawang pakiramdam. SRP, 10 peso intro price per sachet. Promo period extended December 1, 2021 up to May 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 0463 series of 2021. Mahalagang paalala, ang Pinoy Jamo Booster ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako si Sistine Fenix, isa akong medical technology student. Palagi akong nakababad sa mga computer, sa cellphone. Nakaranas ako minsan ng mga eye strains at dahil dito nagkaroon ako ng mga migraines. May nagsabi sa aking kaibigan na try ko daw mag-eyeberry kasi nakatulong ito sa kanyang eyesight. Ang eyeberry ay dietary supplement na may eye bright flower extract at bilberry berries. Nung nag-take na ako ng eyeberry, mas nakakonsentrate ako sa pagsastudy ko dahil nawala na yung mga migraines ko. Maraming salamat sa eyeberry. iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Let us build a house where love can dwell and all can safely live. A place where saints and children tell how hearts learn to forgive. Built of hopes and dreams and visions, rock of faith and vault of grace. Here the love of Christ shall end divisions. All are welcome, all are welcome, all are welcome in this place. Magbalik ya po ang Kwentuhang Katoliko kay ni po king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM at dimdam taya po ing dake na ning kantang All Are Welcome by Marty Haugen. At pupugayan tala po ring kapatid tamong makiramdam ngeni king Pampanga Provincial Jail ding security guards na po ning Mother of Good Counsel Seminary, Arzobispado de Pampanga, ASF and DSF buildings, Mr. and Mrs. Maximo and Cecilia Arcelia, Tita Paz de Jesus, Cherry Pie Salon ning City of San Fernando, kang among Bong Feliciano, among Mon Torres, among Joel Jumar Susgatus, and as well as kari among Floran Cortez and among Jojo Franco, may parish priest, karing kapatid po king Cruzada Permanent Committee kang Tita Presi Amor Powers. And makanyan mo naman po atin tamo pong mapilan kapabalwan para po kaya kayo ding schedule da po ring misa ngeni pong weekend ang maka-broadcast po king radyo tamo at apanal venue naman po king kekatamong Facebook page na po. Bukas po aldo Sabado, September 3, itapong abak alas 8 ning abak ing misa para king kapiestan ning Birhen La Consolacion y Korea, panimuna na pong Reverend Father
Ferdinand C. Mangulabnan. Live ya po yan iba't King La Consolacion Parish, King San Isidro, Guagua. Saturday po, September 3, itapunggat panapon, alas 5 ninggat panapon po, ing novenang parangal, King Virgen de los Remedios for the 66th Canonical Coronation Anniversary. Tukya na po ning alas 5:30 ninggat panapon, amisang panimuna na pong Reverend Father Laudemer H. Mangune. Live from San Agustin Parish, Lubao. Kempon Domingo, September 4, adwala pong pasibayo ring makabroadcast a misa, alas 9:30 ning abak, live from Santo Niño Parish, Kempung, Ketipu San Fernando, and itapunggat panapo ning Domingo, pasibayo po, alas 5 ninggat panapo ning novenang parangal, King Virgen de los Remedios, at alas 5:30 ninggat panapo ning misa, apanimuna na pong Reverend Father Jesus G. Manabat Jr., live from San Agustin Parish, King Balen na po ning Lubao. Antabayanan nyo la pa po, ring tutuki pa pong programa kay Batnaniti, alas 3 po ninggat panapo ning Chaplet of the Divine Mercy and Litany of the Saints. Alas 3:30 po ninggat panapon, ing replay na po niting episode ning Kwentuhang Katoliko. At kay Bat po, pangaras pong alas 5 ninggat panapon pasibayo po makasundo ing radio broadcast ning novena para po king 66th Canonical Coronation Anniversary ning Virgen de los Remedios. So alas 5 po ninggat panapon po ta ing novena, tukya na po ning alas 5:30 ninggat panapon na misa, ing manimuna po po ta i-Reverend Father Gabriel P. Mercado. At kareta pong bisang simba ka rin king parokya na pong San Agustin, King Balen ning Lubao, open to the public ya po ing novena masses and even in pong reenactment ning canonical coronation. Kareta naman pong Emmy punta, makasundo mo rin po ing Facebook live streaming and even in kakatamo pong radio broadcast. And ala pa mo rin pong airing ning 6 p.m. abarkadahan kay Cristo to give way for the novena mass. Alas 7:30 po ning bengi, kay bat na po ning novena mass, alas 7:30 ning bengi, antabayanan ye po ing King Lagyo ng Jesus with Father Ronnie Cao and Brother Jeffrey Gomez. And after na po ning King Lagyo ng Jesus, karin naman po ma-air ing Friday Novena to Apong Mama Kalulu. For tomorrow, September 3, Saturday, alas 4 po ninggat panapon ing It's a Girl Thing with Miss Mary Jo Anyabut. And then for tomorrow, September 3, Saturday, alaya pong airing ing Laiko Labka, programang Makiramdam at Magparamdam with the Archdiocesan Council of the Laity ning kakatamong Archdiocese to give way for the Novena Mass. And Saturday, September 3, 7 p.m. kay bat na po ning Novena Mass, The Lord is My Shepherd with Brother Bong Garcia and Company. On Sunday po, September 4, itapong alas 6 na ning abak at alas 6:30 na po ning bengi, kay bat na po ning Novena Mass, ing Men of Light with Bishop Ambo David, Father Deo Galang, Attorney Bong Roque, and Brother Joey Angeles. And Sundays, September 4, 7 o'clock in the morning and 7:30 in the evening, ing Pasakalye with Father Nono Alfonso. And pupugayan tala po rin kapatid King Mother of Good Counsel Seminary at pabaluta mo po ing pong Theology Department, the Theology Seminarians, at inla pong annual project candles. Nepo. And this year, inspired ya po King Psalms 36 verse 9. In your light, we see light. As part of their annual Project Candles initiative, the Theology Seminarians of the Mother of Good Counsel Seminary put their loving hands to work making candles that are made with prayer and made for prayer. This yearly endeavor strives to support seminarians in their human and spiritual formation. The candles cost 100 pesos each and come in white, blue, or yellow with lemon scent. And be a part of their creation by purchasing from them and supporting the hashtag Project Candles. For your orders, you can send a personal message or contact any theology seminarian you know from the Mother of Good Counsel Seminary. God bless you, and we sincerely appreciate your generosity. And
From Shirley Halili, mingat po kanu, Tito Charles. Thank you. From Maynard Pineda, dakal pong salamat king masanting nga explanation, Sir Charles, mimingat po kanu. Salamat. And any final note, Tito Charles, kani pong topic ta? Ano po migsayata mo king 500 years of Christianity ning bansang Pilipinas, siguro po dagdag saya uling ing banwang iti pag masosyantaya po ing 450 years of Christianity keti king Pampanga, particularly karin king Balen ning Lubao, parokya ng San Agustin, anong no maganap ing canonical coronation anniversary na ning Virgen de los Remedios. When we visit churches, we marvel at the beauty of its architecture at miyailwa pa pong aesthetic design na akit tamo. Pero oy ni po yung tandanan tamo. Pota pong sinabi tamong pisamban, alwa mo po retang batong patong day ngakit tamo. Nune ing sarili tamo, because we are the living stones of our churches. Dakal pun salamat, Tito Charles. At pupusan tayo po iting kakatamong kwentuhan, kapamilata na po ning panalangin kang San Lorenzo Ruiz para karing katekista, iba't po king Commission on Catechesis. May pangadyan po, agatanda kayong pangadyan, kilub na po ning bulan ning Setyembre bilang pamagmasusi king National Catechetical Month. Kinlagyuning igpampo ning anak ampo ning banal na espiritu. Amen. O mayupaya at alananggang igpa, pigkalam mo kang San Lorenzo Ruiz, ing tetagan king kasalpantayanan, pauli ning lugod na keka. Sinuyo yaking Santa Iglesia, meging tapat yang asawa, igpa at pamuntok ning pamilya. At bilang talapatutuning ebanghelyo, inarapa na ing kamatayan, libong bie abinye mo kaya, idawon nangan keka. King panalangin niting banal a martir, saupan mo kaming atularan ning biyena, labanan mi ing kasakitan king biye, at papagtagumpen ing kasalpantayanan, pauli ning lugod mi keka. O San Lorenzo Ruiz, patulunan mi ikeng katekista, mamilatan ka at ipanalangin mo kami. Masusubuking ka kaming kasalpantayanan at kasuywan, pauli ning pandemya. Dapot king malasawop mo, maging tapat kami sana king tengwanan ming kasuywan. King kekang pamamilatan, idawon mo king mapagluno sa ikpa, ding kekeng panalangin. Bankawangis mo, maging talapatutuna kening ebanghelyo ng Kristo. Banayanad mila ding anak at kayanakan, king kasalpantayanan. Ing biyemi sana bilang tapat a katekista, makaibyeligaya at dangalan king alananggang igpa. Kaya ing kapuryan at kapasalamatan, kambening Ginong Heso Kristo at ning banalay espiritu. Amen. Amen. Kilagyo ning igpampo ning anakampo ning banalay espiritu. Amen. King Lagyuda po rin kaya kaming boss, pari, King Archdiocesan Commission on Catechesis, Father Bong Feliciano, Father Montores, and Father Joel Gatus. Babiyemi po ing maragula kapasalamatan king pamakyabe yung king kaya katamong kwentuhan king Aldong iti. God bless po kaya kayungan. At kambe na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Ini po ing programang Kwentuhang Katoliko king radyo ning kakatamong Archdiocese. DWBL 91.9 Bright FM. Ating metong pa po Charles ini, mamun po at pasalamat kaya kayungan.